Ingdeng hini ke chok Karlitang Kabin Rong Pipi Chikimo Football Championship ke Chingpon. Kardom Nelibirta Life Tanbang Pi Sami Rini Mailin Timongpi. Asmonang Ton Penbirta Arjuponikta. Nijang Karbang Long Lakapho Rongkhang constituency ke Parlo. Hongkram High School Pathua Klamalo. Pini Pai Pai Inkoy Rahini Durmi Arni Ingdeng hini ke chok Karlitang Kabin Rong Pipi Chikimo Men Pen Football Championship Hongkram Sports Club Atumpen Patur Piponsi Football Championship Ajaimek Kedengpon Labangso second running mate Ingdeng hini Football Championship ke Pathu Ponalo Man Ping Pen Nangachitongdun VDC Chairman Akehai Khonsing Tokbi Hongkram Sargari Gambura Akehai Longkiteron Hongkram Adarsha Club President Akehai Robi Singh Senar Hongkram Sports Association Vice President Akehai Bidya Singh Terang Lapen Karlitang Kabin Rong Pipi Apiapo Lapen Achikle Etung Chitong Dulsi Karbipo Hopen Arto Ponsi Bangso Jaimek Ingsam Jinpen Pachun Ponlo Labangso second running mate Ingdeng hini kechok Karlitang Kabin Rong Pipi Chikimo Menpen Pini Kecheng Ponsiarni Practice 11 Dongkamukam Lapen Rongbin FC Langhana Tungsi Pathu Ponlo Rongbin FC Langhan Bolipum Pipen Practice 11 Dongkamukam Atumaphan Paremsi Chepahai Ponlo Kardom pa jero kardom kalang lo ini ladak Hongkram High School Pathua Klamalo Ingdeng hini kecok labangso Karlitang Kabin Rong Pipi ang limen pen Chikimo men pen bangso football kapathu kibipon pini keceng siang deng klub udah tamelo pini labangso opening match long bangke ilitum IMC sar lo ke Karbeng Long Termas Council board chairman lo Karbi Custom Reformation Board Chairman akai Moniram Teron alang litum stame nang cetong nunji polam dusta alang litum nang cetong nun udelo kasi nili panang pen khatsi nilitum kopai kemi boleh si puda tamelo nilitum panang nang thansi hadak dunta pemasi nilitum ta ladak porteng kanang cetong dolo kasi churu lo ladak ka organize ladak Hongkram Sport Association alang litum maipu bendang lo ladak kongsun ba kadogo alang litum makim makan nilihin pen churu lo Pinyason labangso kapathu kibipona bangke ning sampik lo othi labangso kapathu bangke oi kimia tom phana bangta isi kemisena tawar lo busini ge mathara ini bangke pupu tim isi bangke ala langhan Rongbin FC pusipu isi bangke practice 11 dongkamuka pini opening match pachupon kadugo be team great rock direct second round be team great rock Pini Birta Bangke Labang Sekang Tuan Poniklo Laing Bomta Birta Live